šampion se stari vratio na presto. I dakle dobili smo pobjedu. Nade, Boru. Sačekaj pa. Ja sam rekao 9. 9, 20. 7. Ajde. Koliki je rezultat? Bravo malo. Dobar malo. 10 metara. Sad švit kako puca ruka. Sad ide. Nema dizanja. Prvi korak on ovdje tamo. 3, 4, sad. U moj munče vidio. 2,82. Sad. Bravo, Ljubov. Hoćeš još jedno? Ajde. Marko Gligić kao jedan od organizatora treće Štreparijade, samo da kratko prokomentarišemo današnji dan, koliko ste zadovoljni? Takmičenje je prošlo u najboljem redu, zadovoljni smo posetom, zadovoljni smo odzivom učesnika. Hteo bih još jednom da im se zahvalim što su se odazvali, uzeli učešće u prvom danu naše manifestacije. Također vas pozivam sve da sutra dođete na neponovljivu i na otvaranje štraparske sezone u Srbiji. Veliki broj novih konja u Srbiji sutra će se po prvi put takmičiti u našoj areni. S time smo prezadovoljni, dobar kulturno-umetnički program, dođite, tu smo da se zabavimo. Pozivam sve ljude dobre volje, sve građane opštine Žitište, Srednjeg Banata, Vojvodine koji prate naš portal Infocentar da dođu sutra na treću po redu Štraparijadu koja ima svoj humanitarni karakter. Gosti već polako pristižu iz cele Srbije, imat ćemo rekordan broj konja, imat ćemo izuzetno lepo vreme. Punog srca vas pozivam da dođete da uživate u Čestreku, u našoj opštini Žitište, svi koji ste ovdje živite i koji gledate Infocentar, pozivam vas još jednom da imate lep kulturni program, izuzetno lepe borbe. Bog nam je dao lepo vreme, kako danas, tako i sutra. Očekujem vas sutra od 10 časova pa do kasnih večernjih sati u Čestreku. Hvala vam. Najslavnije mjesto, šampion se stari vratio na presto. Treća Štraparijada, Čestereg, 21. i 22. aprila 2018. godine. Otvaranje štraparske sezone. Takmičenje u 5 kategorija. Zabavni program, folklor, Goci i Lazo i Krajiški bećari. Štraparska olimpijada u 8 disciplina. Voditelj programa Dragiša Radonja. Pokrovitelj manifestacije opština Žitište uz podršku Pokrajinskog fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Treća Štraparijada 21. i 22. aprila 2018. godine. Dobrodošli u Čestereg. Lud i nezaboravan provod zagarantovan. Šampion se stari vratio